Oh, hinabay pa rin. Oh, panuwaro mo lang ka doon. Oh, yawa. Мы выступаем за комсомол. Светлых годов, клич пионера всегда будь готов. Мы встречаем выпуск за выпуском уникальными. Пурсовой приведем команду. С 1980 по 1993 годы разрешите считать открытым. Анатолий Петрович, флагоносец Абрамов Тимофей Афанасьевич. Ура! В 80-м году были проведены 22-е летние Олимпийские игры в городе Москве. Слепцова Инна Иннокентьевна, флагоносец Егоров Павел Егорович. Ура! В 81 году в Якутии найден один из самых крупных алмазов. 82 года лидер Тогулаев Евгений. 60-летняя годовщина образования ЯССР и 350-летие вхождения Якутии в состав России. 1983 года юбилейный выпуск. Лидер Калинов Валентин Чалбонович. В 1983 году впервые на якутскую землю приземлился хозяин неба Ту-154. Калинов выпускников 1984 года. Лидер Свешникова Саргалана Николаевна. Флагоносец Захаров Альберт Алексеевич. 1 октября 1984 года было торжественно. 1985 года. Лидер Иванова Мария Анатольевна. Флагоносец Охлопков Иван Михайлович. Встречаем колонну выпускников 1986 года. Лидер Сергина Ольга Алексеевна. Флагоносец Татаринов Константин Константинович. 13 марта 1986 года в СССР был запущен космический корабль «Союз Т-15». Ура, товарищи! 1987 года лидер Николаева Ирина Степановна, флагоносец
Степанов Сафрон Александрович. Ура! 2 октября 1987 года на Первом канале Центрального телевидения СССР состоялся... Встречаем еще один юбилейный выпуск 88-го года. Лидер Кобяков Григорий, флагоносец Васильев Виктор. 15 мая 1988 года начало вывода войск из Афганистана. Встречаем колонну выпускников 89 года. Лидер Ермолаева Майя Михайловна. Флагоносец Захаров Александр Николаевич. Ура! Для Советского Союза это пик перестройки, время грандиозных перемен. Встречаем колонну выпускников 1990 года. Лидер Петров Алексей Дмитриевич. Флагоносец Толбон Арсханула Рожен. В истории Якутии 27 сентября 1990 года является особой датой. В этот день была принята декларация 91 года. Лидер Шишигина Зоя Алексеевна. Флагоносец Павлов Дмитрий Николаевич. Ура! Встречаем колонну выпускников 92 года. Лидер Григорьева Агафья Николаевна. Флагоносец Шарин Владимир Петрович. Ура! 27 апреля 1992 года в силу встречаем еще один юбилейный выпуск колонны выпускников 93 года. Лидер Максимова Варвара. Флагоносец Протодиаконов Александр. 1993 год. Год визита президента Бориса Ельцина с 18 по 20 июня в республике Саха-Якутия. Ура! Инна, нагора пора лишнего. Kamu tuh sangat kamu mesti kamu tuh sedang orang kahari begini. Kamu mesti kahari begini. Kamu tuh Вот так крутой звук, так и Gel buja. Belakut barda. Right! I told him. Дорогие участники, для поднятия флага приглашаются лидеры выпуска.
намылса. Бүгінгі үйеліләк таймаған күнге. Туймада ұтқа жұтығар. Үс қатын ұтық сирігер. Выпускниктар үхіқтарға. Алтан чоран аяқпынатан сақылытын алғыр күн. Отылмағын, ұлу бе құтының. Сигүрүйен, қол жүктақ бәйім қонкүйен тұран көрдестігін атастығын бол. Үте күйінен бүгінгі үйерілі ақығы. Күнді көйлерден сендері жіберден көргеніндей артығын. Nereye Valentina? Күйе қуытынан күлімні, кығыл отынан күнірі. Ал опыдан Аллах кечете бір жабыды күйрік күйіні. Сағыр чанчы чүтчі кыламан, қатан темері тойны әке. Әйген өті кетчебін, арыла қалажынан аяқ тұтау. Ұғын үйелерге ұран қайсақаны, сыптықкынан сырылда, сыласкының ұтты түген көрдестіғын атастаған болды. Үйер, көт, бәттақ көрін күнім алғай, антақ көрін жүккін. Жауынна үтіе сынауыдың, үңер сүктер көрді үйдің. Үрдік мә қаллаңы лоқтау үтіе айылыпты тет түгенмек, өтік бе кылына кеңерген тахаран, сып тахаран әлжеді дауыд. Бүгінгі үйерілі ақтаймаған күнге, арғағыттан тәхінне қайы аймаған. Көк сүттен күнтесті күнек күн олыр. Үрдік мә қаллаңы лоқтау үтіе айылыпты бұқабары көрі есті, арчылан дүгенмет, арылақ саламатынан күнділәдіқтік болу. Дойдығы дитчеде, әбәбі дитчеде, үйерін көті, бүйігін мүтігер күн ұяң тұхайдың, жол сорғы тос қойдың, үппі тасты түйлі тұрдың, Qorğor mosta qut qonumuna qo'ydun siz Слово предоставляется председателю Якутской республиканской общественной организации «Выпускники школ» Республики Сорову Альберту Николаевичу. Köylüye görenler, jolluğa qarab olunlar diyen algıstanlarına ap bolup dağıtar. Maqtını kayın künkümeyiler bitige doğuttar. Bu bihige 5 yılın rahat tüger. Manna elegeğe amastan bu büçükler köşüyleren ağu 13 yıllar bu teri bipit. Bu terehen biten salganlar bugün toğu 13 yıllar geldiler. Bihigine udum yüksetenler teniyemmit, eldemmit, kengemmit bakana mustan turabutinan barakatan eğer deli kayın doğuttar. Malam,
участники парада, просим занять свои колонны. Уважаемые участники парада, дорогие выпускники, просим министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Ноеву Афанасию Ивановичу, выпускнику 1984 года. Үтөкүннән өтөк маны үеләндәктірім эдер сахым керехеттері тыынчы 900 ағуан тыынчы 993 сыллар выпускниктара ити истин ағады болуқтын. Мен кен туттабын сақа сергертірін Erkeni kocutugar, sürən kötön, ulatan, oy ortos kolatıgar üyelenen 1964 yıllıqqa ehegi kurduk, oskolonu bitiren keng solga öktemipinen. Min ken tuttabın behegi ağonus, toğonus yıllaq upusniktar. Barı tümsen manlık, ken qabağınlaq, ken dalağınlaq, tümsünü teribip bitnen. Bu boğlar Saka narotun, Saka jonun tümsülaq beliyete, tüstemmit, 1992 yıllarga bu olaqtommut sola ihe bolar. Men bugün egini bargıtın Саха Республикатын Елдархана Арсен Сергеевич Николаев, Саха Республикатын Барабгытылсыватын адыттан кен туттан турамын идеистин ағардабын тердияқын бағарабын. Мен кен туттамын беге 90 сылларга бастакы президент Михаил Николаев солариян Саха Республиката бәті республика бұғытынан саңа солға еске үктен едігер Беге эдер ичаттар, эдер специалисттер боламмыт, туок бар ырагаттары, туок бар олоққа көрсүбүт, сол бутын испитин этеңе ахаммыт, белеген бары орта саспытын ахаммыт, жоғын жон боламмыт, бу үйөрі көті хеджабыт. Онан беге хевеске суyu соғылыры 92 жылларга Россия саңа солу иер етігер, саңа суда астымыннағын тұтутығар, бәбіт үлелен қамсан, бәбіт саңа соллары истері келдер бүт жон болабыд. Онан бейгі білеген бары оғылырды ақпыт, сенлерді ақпыт, бары үлелі ақпыт, қамнасты ақпыт, кемері пенсияға, кемері бәтін жалатынан, кемері бұл общественна жаланнан жарықтанар. Онан бейгеттен республика кенағаскита, сайдыйта, онна утум сидимден ите, онна көлөнеттен көлөнеға берілілер сол ес салғанан барар. Оны бейге 2-ші сылтан сағалан республиканы тұтыс бұп боламыд, онан кен тұттабыд онна бейге бәбіт әппетіне сылабын. Онан мен бүгін оғыз долгуябын, әгіні күтті көрсөт бүттен, әгіні әғардедер бүттен. Онан күнді доғаттар. Саха Республиканың народный хуриятчыта, народный паята Петр Таброков эден турар. Ким доғырдақ ол жоллақ тен. Онан бейі жоллақ бұд, онна бейге саңа солы ехе тұтабыд. Барығытыға рәсет өгіл, ити істің ағарды олықтың күнді эден сағым кәрәйттері. Вручается Николаевой Ирине Степановне, активисту общественной деятельности Республики Саха-Якутия. От имени администрации главы и правительства республики от себя лично выражаю благодарность за вашу активную гражданскую позицию и общественную деятельность. И уверен, что ваш опыт и знания, активная жизненная позиция и в дальнейшем будет служить интересам родной республики. Желаем крепкого здоровья, счастья, стабильности и личной жизни. Всех благ вам и вашим близким. Руководитель администрации главы и правительства Георгий Николаевич Михайлов. Оны бұл республикабыт сөз сыллағы юбилейге тақсыбыт жоғын кенегені тұттарарбын көңілі. Агафья Николаевнаға. Агафья Николаевна сүйрен көтін кәлем баран общественный өліға күттар. Бей лидер бұд.
Bege bu tümsübüt bir eti Albert Mikhailovich epidin kurduk. Tümsü bir учредительнен, teriyatçitten bolar Afanasy Afanasьевич Kolisov. 1910 yıllık vupus. Olimpiyske vupus. Onun Afanasy Afanasьевичка Georgiy Nikolaevich podpistak maqtal orugu tuttarapın köngülden. Faminaga Anı Mikhail'na Vladimir Vladimirovich Putin Battahannak Moskva korattan onu tuttarapın köngülden. Медалью за отвагу награждается Стасов Владимир Михайлович, участник специальной военной операции. Bu ürdük барабыдысыннай боевой награданы туттарапын köngülden. Указ президента Российской Федерации под номером 190-671. Yara ediste bu Türk barabadısının arada anal bayanına prese kıttılar bir velende akıdıgat. Владимир Михайловичка Саха Республикатын Илдархана bu Ödüktan vastan turan юбилейный дагынан столетие республики наградалыр. Bege doydubutun kömüskü hüccar jammutugar maqtany kayın ösö tögül etiste. Bege roydar butiga Дмитриевичу Бугаеву. Күнді доғыттар бүгін мен олыс үйрен көдім тұруым манна кәлен тұрыбыттан бұл білейін ұнтар сақа кейлеген олыс үшіге кем кәлі оппы төледі бүтті күз сағаларына олиеті көрдіқі манна кәрен артар әлбәқ көрдіктар әбденлар дағыр антын бүгін оныттан сер асты бар батақ қәме кәрен артар бұл манна бары кәлбікеттер ұлақан мақтал Олыс үшіге итерәйін болу тұрар, хаттан бігеге бұл общественная палата да болуын, музейбіт да болуынлар, әйге түмсүйгіден өйбіт, бұл маңдық түмсүйләқ, выпускниктер баллара олыс үшіге. Онна бұл некоммерческий организация оңыр бұққыт, олыс үшіге білін грантовай үйләғілер екідің сөп, білін бігеға, екі дейінші 400-тен таққа регистрациялымыд некоммерческий тәлілті бар, олынна рас гранттар баллар, бігеге бұл гражданский көгөләһин департамент үллеһидеммит 2-14 жыллааққа сокон оңор буппут ол соконунан билген эгин разгаран барыты бар онну кыттангат бу бәгыт проекттер гытын оңорго жүгөй болууга онутонну бәбет эксперттер курдук биги общественная палата эгинеме өйөкпүт мен сер экология оны природный ресурсы комитетин атыттан бачоттар грамотаны тутарбын көгөллән Федорова Туяра Валерьевна Гүллән Жиркова Саргалана Капитоновнаға. Федорова Виктория Михайловна. Маңның болыстар бағдырса бейін кендері тұттауын. Уаттары қол болырған ответственныйынан бұл әдік бұл бұтады. Тағына берілді аттар.
Ойдар бұд, балыстар бұд, тәң асылақ олар бұд. Эйін отан барағытын бұл бейге бүгін 2 мұны көлерінер көсігілерінен итетегестінік әғадері бүгінілі. Тоғын бұл бұстардан бәм кемін кірадығы әтер боллақпына тоғын бұл бұстардан бәміне қорат, қайыз қатығыр қорат олықта ақтыра болар бұл бұғытан үрін жана Кора путигар да болдун, кора путигар сквер бубусне кооту пупу. Активна тон барабилерге кодок, беги хамай активнай, бегинде барабутун төмен, республика көне болду, док болду. Барагыдын төмен, док бар береметин бәтил дисне береметин карайбакка. Барабутун барманда мустарбут самого болар бутугар каллар кейне Евгений Клавич на хепка табакоран бу бәтин почетно грамотадан тут. От имени руководства окружной администрации города Якутска Арчалахаттаргар Уруй! 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 Фомина Анна Михайловна. А он үз выпуск. Птицына Матрена Николаевна. А он 4 выпуск. Иванова Мария Анатольевна. А он 5 выпуск. Павлова Туяра Гаврилевна. А он 6 выпуск. Михалева Розалия Владимировна. А он 7 выпуск. Жиркова Екатерина Ариановна. А он 6 выпуск. Кобяков Григорий Андреевич. Гермакеева Татьяна Павловна. Адамова Светлана Валерьевна. Афанасьева Виталина Николаевна. Иванов Петр Гаврилевич. Урой! Урой! Урой!
Büyük bir müjdelerini aldı.